Pa još je sve malo još mi je sve malo u glavi malo izbrka, s obzirom koliko treba posla odraditi u jako kratko vremena, tako da mi uvijek nedostaje vrijeme. Vrijeme mi je momentalno nije saveznik, najveći neprijatelj, ali evo pokušavamo sve moguće načine da ekipu prije svega psihološki idemo na jedan nivo, pa ćemo onda postupno je dizati na drugom tehničkom, taktičkom planu. Međutim, naravno, sutra već i utakmica nova koju moramo odraditi na jednom višem nivou nego kaj je bilo do sad, tako da i na tome dosta radimo. Nadam se da ne želim opet ih opteretiti sa previše informacija, nego moramo biti izuzetno direktni i jasni da ne bi bilo sutra još veće gungule. Tako da igrači su dobro prihvatili sve, rade dobro, nadam se da će na tom nivou ostati. Dao sam jednostavno uvjete i zadatke pred njih koje u ova 2 mjeseca moraju ispuniti i mislim da će to biti ok. Pa teško je sad reći da li je olakšavajući ili otežavajući faktor. Sigurno da je Osijek veliki favorit i u ovom trenutku ekipa koja ima puno raznovrsnosti u ekipi i u fazi napada i u fazi obrane, mijenjaju dosta sustave, mijenjaju u toku utakmice dosta pozicija igrača, puno kvalitete na klupi i sigurno nas čeka težak zadatak. Međutim, mi u ovom trenutku apsolutno nemamo pravo birati utakmice. Mi smo prošle 2 utakmice sa Istrom izgubili, ne možemo reći da su to bile slabe utakmice. Tako da liga je takva gdje svaki svakog može iznenaditi. Ja sam uvjereni da imamo neke šanse. Ako igrači će malo barem povjerovati u to, imati taj jedan gard da pokažu da su slučajno na posebnoj poziciji, onda se imamo čemu nadati. Imamo problem, znači Hadžić nam je i dalje auto, još je uvijek otpao za ovu utakmicu i Džira također, znači nijedan neće biti u kombinaciji, svi ostali su spremni. Govorim to u ovim užim ozljedama, ne govoreći o Mersinoj i Tuciju koji znate da već su duže izbivaju i izbivaće, tako da kadar je sužen malo, ali imam ideju u glavi, imam ideju igre kako bi trebali parirati Osijeku, tako da na temelju toga što imamo ćemo izvući maksimum.